Borpu Enisia towar pen harlong lang 2 kilometer ke thom PWD towar ke bang pen kangra ma jogari chileng ni lang ke thepen kisun ke pho atuma phan ke rapje phan KSA DHDC pen sai ke deng PMGSY pen rong atokanu towar asai ke deng si chinthong constituency ke chingthur ke cheng Kardom Adap Abirta long pen nili sami pilin rong Karbi nonar juik tha Abirta angtan pen Borpu Enisia towar pen harlong lang do PWD towar along gari ke ching thang abatai ki ongke chathanung ni detlo patumi arni kreng phun kreng dang apora hut rong arara tu methanga hem ke chikim je phan ita cement ka chupona hut towar ke hing no jok gari ching thang lo bangso towar ke bakla ke picheng bok ahut chotle gari ke ching thang kali Borpu Enisia towar pen harlong lang 2 kilometer ke thom ka chileng atowar non puta towar ke bak holik likbuk pen towar kangram thipsi PWD towar theklong labangso towar hamren PWD asai kampen ningkan kang thim SA pen MR atum towar na ke pan puki theklong ji kali RG ata theklong le la ana ja ki ding hawar arat ka chileng kisung Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum kelang ding ke pai pateng activity na kapinchong lupusi rong kachu kim asar thepen amikar araratum chathadrinti Lifeline mati kiti ke reng ka chileng ki joy ki atowar ke lahenlo lasi hawar arat pen Karbi Anglong Autonomous Council kachari atumaphan jasimet labangso towar prapjin pen mission atowar na kasimar piponji aphan chuning ripon News Desk report Karbi Anglong live Karbi Students Association di Mahasau District Committee ahin pen chipatir piponsi kajiranga malom lang ke thepen kisung ki pho arara tumaphan kirap dunji aphan umrongso ahi chelong tangka kirung KSA DHDC amai phulong sing rong pi lapen kong chunbang thamsing tiran atum pen japonsi kajiranga ajulang ki thelong ki pho arara tumaphan kirap pajirunji pura umrongso ahi chelong tangka kirung asai dengpon Hichia jukulat along tangkarong bomahut KSA DHDC kongchun bang thansing tiron ahin pen kulat ahem fu tumaphan Karbi pulotang te nohok akarbita Karbilo lasi ili tum hijan le chera prete bang kaprek atum ke nang rapun dilo ili tum along ria bang ke intuyo lasi lang ke thea bang ke chechan chok proji tahai bon chata me nili tum tamu anisi kaprek akisung do kok tahai lasi cherap chitonang ji pusi thampa chini pon News Desk report Karbi Anglong live non malam so phan Abirta ington panik sena It's late na chalo I'll drop you It's okay I'll go yeah chalo bye हम जो चले तो हर एक पल से खुशियां चुरा ले आंचल अपना हो कोई या हो बेगाना फिर भी है थोड़ी फिक्र और कैसे शाही जी तारने आई पा तारने पलकों में सपने होंगे वो पूरे वादा है मेरा ना डर जिंदा है हम तो चलते रहे हम चलते रहे शाम से नहीं और चले तो तुम भी चलो यूं चलते रहे शाम से ये पल जो खफा है रुक सा गया है कैसे मनाएंगे हम जारी दुनिया चख ले ये खुशियां जीतेंगे हर बाजी हम जो चले तो हर एक पल से
खुशियां चुरा ले आंचल। जिंदा हम तो चलते रहे शान से। ओ हम जो चले तो तुम भी चलो यूं चलते रहे शान से। हम वो हैं जो चलते हैं शान से, ऑल्टो चलाते हैं शान से। Dihi namo aphi puthot Abirta arjupantu senang kapap hi hup Chinthong constituency angkang ardualong Prime Minister Gramin Sarak Yojana pen constituency angkang pialong kaching thur amo kapangcheng Karbi Anglong la pen Meghalaya kachihoy not Chinthong constituency ardualong kidamtang penang aning kan pen Karbi Anglong Autonomous Council iam Pradip Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council iam nang dolo sita avar sai kaduri pen najok kaching thur amo klem ponlong lidetsi thek ponlong lo Bonta nona phong ahut EM kelong dun avar sai kimi penajok EM rong pi ahin pen Bethang constituency angkang kaching thur among pangcheng pon bom asonsi thekon no Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip rong pi kabor idun penajok Chinthong constituency angkang ardo along kedu rongsu rongbot along do anta EMGSY atwar kasilam pon la pen kijuna nang avar sai hahu kiklem pon si thekon no News Desk report Karbi Anglong live Adap Abirta bangke lepas sikang tonik lo demi thak mi kardom